ji bernamaya Rojava Mexmûr dembaş guhdarên hêja, em ê di vê bernamaya xwe de têkoşîn û berxwedaniya gelê wargeha Mexmûr, her wiha li hemberî hemû êrişan, sekna raberkirîn, çalakî û xapatên di nava salekê de pêk anîn, bi mêvana xwe re binirxînin. Mêvanê bernamaya me yê îro endama rêveberiya Majlîsa Îştar Xwerbet Şirnexê ye. Hûn bi xêr hatin bernamaya me. Serçeva. Belê heval xwerbet em dixwazin ji vê pirsê dest pê bikin. Gelê wargeha Mexmûr di nava salekê de li hemberî hemû zorî û zehmetiyan têkoşîn û berxwedaniyek çawa raberkirin. Hûn dikarin ji bo me hinekî binirxin. Belê yani her çendî weke gelê wargehat bêjin wargeha Şehîd Rûstem Cudî û pêvejiyeke ku me derbas kiriya salekê mirov yani binirxînitin belkî wisa weke gelê Kurd disa salekê wisa man û nemanê ku mirov bi navbekê re derbas dibit ji ber ku em bêjin êrişên ku li ser gelê Kurd tê meşandin em ji parçeyekî ji wan êrîşanên weke gelê wargehê belkî bi penaberiya 3 salên ku me derbas kiriye re em yani gihan vê astê her wiha her me got 3 sal belkî derbas jî birbitin li gel em ji êş û azar û penaberiya ku me derbas kirî jî yani berxwedaniyekî bê em pa weke gelê wargehê yani hat meşandin belkî em bêjin sala 2024 bêjin pêvejiyekî ji bo gelê wargehê wisa em ji bo ate jê derbas bû hem di milên xwe yên kêfxweşî de jî hebû hem di milê xwe em bêjin milên şehadeta jî hebû hem milê em bêjin xemgîniyê ku ji bo lêdanên ku hatin çêkirin jî hebû li hemberî wêne jî em bêjin bawayekî mirov karî bêje xwe li ser linga hiliştin û li dijî wan êrîşan hemû sekinandin em bêjin hat raberkirin belkî wisa em bêjin pêvejiyekî ku me got yani pêvejiya ku ji bo çalakiyên ku hatin dest pêkirin çalakiya ku bi heybet ya ku mirov bezcî bike çalakiya ji bo azadiya fîzîkiya rêberav bû herî dayê em bêjin ket sala xwe duhemîn de li gel wê jî em bêjin bi tevahî gelê wargehê mirov dikare bîne ser ziman li hemberî vê azadkirina fîzîkiya rêberav û hem çalakiya ku hatî meşandin xwe berpirsiyar dîtin û li hemberî wêne jî em bêjin çalakiyên ku hatîn meşandin û bejdarbûna we bi giştî mirov dikare wêne bîne ser ziman jî yani hedefê weke gelê wargehê jî em bêjin şikandina tecrîtê ye jî wisa em bêjin sonda me ku me dayî pêşiya xwe her çendî yani salekî ku em bêjin ji aliyên dewleta Tirkiya faşîst ve jî di nava hefteyekê de mirov karî bêje du cara lêdanên hem cihên dayîkên aşitiyê çêbû hem bawbaxçeyên hem jî gel hatin hedefgirtin di van hedefgirtinan de em jî malbatên ku cîranên ku li derdora we em jî zerer çêbûn hem em jî dayîk em bêjin bi ew hewcên ku kîmyawiyên ku em bêjin bombeyên wana birîndar ketin yani zerer dîtin mirov dikarî bêje jî ama li hemberî wêne jî berxwedaniya gelê wargehê paş kav de neavê jî hem me got roja destpêkê ku em bêjin sala 2024 li hemberî wê jî em di nava salê de em bêjin rojê me yên netewî rojê me yên pîroziyê ku heyî yani bawekî herî baş bi Newrozê bigire mirov bêje bi festîvalên roja rojbûna rêberav bigire her wiha rojên em bêjin cejnên vejînê 27 mijdarê 15 tebaqê mirov dikare wisa cejnên oliyên me ku çêbûrî yani bawekî em bêjin li hemberî van êrîşana xwedî de yani bertek nîşandan û li rojên xwe yên taybet çalekî li derxistin em bêjin bawekî herî serkeftî mirov dikare bêje di vê salê de me derbas bî jî hem her çendî me got bawekî kêfxweşî jî hebe ama di milê wê de jî milên em bêjin şehadetê ku çêbûyê ji aliyê em bêjin dewletê Tirkiye em bêjin zarokên wargehên ku li çiyayên Kurdistanê li hemberî vê hovîtiyê li ber xwe didin em bêjin ji bo azadiya gelê Kurd û azadkirina rêberav bû em bêjin çend şehîdên me jî em bêjin di salê de çêbû wekî gelê wargehê li hemberî we xwedî derketina wan şehîdan em bêjin bawekî em bêjin merasîmên ku hatîn meşandin her wiha çalakiyên ku em bêjin hatîn meşandin li hemberî wana jî sekinandin li hemberî van êrîşane jî û helwesta xwe dayîna meşandin yani dû milête çêbû mirov dikare bêjetin em bêjin bi hatina heştê adarê dîsa 25 mijdarê de roja em bêjin tekoşîna li hemberî şîdeta li ser jin
درکتنا جنان یا کلانم به بیجن بدنگی خوا برنگی خوا یعنی مرفت کاری بیجو ساواته یا به سالجی جداتر یعنی چه سال دیگه جداتر مرف هبه هم دوی واته دم بیجم 27 یعنی رجع شهادت هم بیجه سال وگر حوال بیریتان و دهمان دمیده چون اگر ریبرتی هم بیجه هفدیتن هاتین مشاندن جی و که گله وارگه وسا که دوی ملیده جی که خوشه که مزن به مداد چکرن یعنی او جبو گله وارگه هم بیجه جبو تبایی کردستانی بلکه یعنی بین فرای بونک هات چکرن اما نه دوی آسته که هم بیجه چالکین هاتین مشاندن ده مرو بکاره بد هم بیجن آزادی یا فیزیکی آره برای هم دست بخن بلکه مدنگیوی هم بیجن و که هم بیجن پارلمانی چوی پارلمانتری چوی گل هفدیتین کری هات کردن اما اصلا دوی ملی که هم بیجن بسته ویدی هم دست چالکی ها بردن دوی ملی ده چالکی مهی ناجیکی من یعنی دوی باریه ده نه هم بیجن سالین پیشی اومده جی هم بیجن خبرین که 2024 ده هاتین مشاندن که هم بکاره بن هین زیده تر دوی ملی ده خبر بدن مشاندن و هم بیجن دارمانجو هدف مده بسا وکه جن وکه بسا مجلس یعنی هین زیده تر لسر هم بیجن ارکو برپسرتیه جنیا کلا هم بری پیوجوی هین سرکناندن و هم بری واناجی هم بیجن دنگی خواه برنگی خواه یعنی پیشی لبان ایریشانه هم بیجن هین زیده تر حولاست خوبین سر زمان بله هول خور بدم دخوازن ویاج پرز بکن پولیتیکا و ایریشن دولت ترک اداگر کر و انبار گاکو پده که دانی لسر وارگه باندورک چاول گل وارگه کر و هر با لبرانبر ویاسته که نگل وارگه دی چاست دیده بو بله وسا هم بیجن سال 2019 اوور و هم بیجن انبار و که جالی پدکی و لسر گل وارگه هاتیه داین بلکه به دست بکرن هم بیجوی انبار گویره وکی گل وارگه مزور زحمتی کشاندن جبر گل وارگه گله که کوب کاری بد بکده دست خواه کوب کاری بد مالبات خاره و به طیبتی جو که جن بکاره به مالبات خوازارو که هم بیجن جیانا و بردام بکن پیدیویا بکاره یعنی هم دزانن هم خواندوانی کومه لوی داره دخوینن هم بیجن خواندوانی کود بشین آمده قطعان دیده وکه زانیگه بشی که دخواندن لوی داره تات خواندن هم بیجن حولیری تاتون خوانده هر واد ملی تندرستی ده باندرویه که مزن مرفت کاری بیجن کرن جبر رین کو ام بکاربن کار خوی کو ام بکاربن کار لی بکن ده برا مالبات خو یا جیانی لی ام دوام بکن و هم بکاربن پروردی این کومدیتی هم بکاربن آستا که ده بردهم بکن هم واسه ام بیش نخوشین کویمین هی کام بکاربن درمان بکن نخوشین رخمین ام بیش نخوشین و این دامین کرونی که بینجی لی اوانه همو جبونا گل وارگه ام بیشن رنوه کرنا هزین پدکی یک ام بیشن ریگری لسر وارگه هاتی کرن اوانه همو دوام ملاده باندوریه که یعنی مرفت کار بیشن مازن لسر گل وارگه هاتو مشاندن هر واجی ام بیشن هر چندین آرمان جوا کو مرو بیشت اف انبارگو دانیسا وارگه مرو کار بیشت گل وارگه چوک لداین آوانا ام بیشن خستن هم تسلیمیت کرن یعنی وانا هم وکه حسا ام بیشن تشتی کو هم دو بیشن هون نکین ام وصلوا بکن ام لسر و انبارگو جی بکن ریگریه جی لوا بکن اوانا همو جی ام دزانن دولت و ترک و هی ام بیشن پدکه به هفره وان ایریشانه به هفره امجی ایریشین سروارگه ریگریا سروارگه یعنی دست وانا همو هفته دیده هیجی مرو وکه بشه که پدکه مرو بین سر زمان تنه نه هزین دست ام بیشن ترکیه دوینا ده هبو جبونو جی باندوریه که مکو بیشن کو بکاره بن گلی وارگه جی برخوادانی آوانا گاف بدن باش و آویتن بکاره بن ام بیشن گلی وارگه بدست و بخن یعنی بری خواه بدن هرمین وانا انجام خواه نگرتن هرچندی ما گود زور زحمتی هات کشاندن دایی که میگن کود جانی هبون حتی نگان یعنی ریوکرین وانا تونه بکو بکاره ببین نخواش خانه و دهان دایی که مد ام بیشن بندین و این کنترل ده زارکین خوانا یعنی بی کوارن سری ام بیشن سر دنیای جیانه که شبو خواه ام بیشن جیان بکن
داوی یعنی هات مرن جبونه ویجی چند نخواشی من کرونیکی هی کن در بازی نخواشخانه کوچ در به وقت وارگه نخواشیم که هم بکاره بن و داره بیشتر درمان بکن نخواشخانه که ما بیوی آویم بیشن داستین بیشتر نبون جبونه گلگ نخواش من کرونیک جیانا خواهش دادن چند خواندوانی ما چند هزار خواندوانی ما کو بکاره بن بچن و داره بخوینن هم بیشن هات و آسته کو یعنی زانینگه حتی آستا نهاجی دوی ملیده نخواندن و بین سری سببی یعنی جبونه ویجی مگوت هر چندی هلوستین وایم کو تخازن ام بجوان ایریشانه ده برخوادانیا گلی منی وارگی برخوادانیا گلی کرد ام بجه هر وها وانا تسلیم بگیرنجی لنگهان آرمانجا خواه یعنی ام دزانن یعنی ایریشین وای کل سر وارگی ایجه والا درخستنا ام بیجن افقا برخوادانیا مگو پنابریا 3 سالان کمالا با اخواهشتی ده خازن گلی وارگی ده تسلیم بگیرن به باوری بهلن به هیوی بهلن جبون اوجی یعنی خواستن می ملیده گلی وارگی وصا لبیکن اما برخوادانیا گلی وارگی ام بیجن نهلان کو او بگین آرمان جا خواه لهمبری و برتک نشاندان جبرو پی و ام بیجه جبو چارنوس خواه ام بیجه درین جدا ده مرشاندن ام بیجه با که ملی عراق ده چونو ام بیجه جبو جیانا خواه بردام بکن دملی تندرستی ده هم دملی بیجن دبار خواه کار کردن داشی گلی وارگی یعنی دوی ملی ده بیجن لخواگریان و نهاجی بیجن ملین عراق ده کارتین داین جیبونه جی هر چندی بخوازن یعنی ما تسلیم بگیرنجی بکارن و برخوادانی بالا بهلنجی و هلوست ما کوچه واسه سالمه بردام کری جی اروپی و جی بوی آوایی جی بتن بله لحنبری با ایریش او کریارن دولت ترک و پدگی اون بدنگی ها دولت یک بوین جی دولت کد بیشن اما فی مروان د پاریز ما فی پناپران د پاریز هون چاد بینین بله اگر حسا ام بیشن او ناف ام بیشن دولتین کوهین ام بیشن دزگین کوهین کو بیشن ام ما فی پناپران د پاریزن ام ما فی مروان د پاریزن و د ام بیشن جبو گل وارگی او همی کتبان لفو تفگری لیجرو جا کام بیشن آبار گل سر وارگی دانی حتی نه یعنی د چاپمنی ده ام بیشن برتکی که وانا جی نهات نشاندن جبو گل وارگی هم دملی ام بیشن ملی مادی مانوی مرفت کاری بیشن د چه ملی ده یعنی آری کاری که هم جبو وارگی نداین هم جبو ام بیشن برتکی خواهل هم بری پدکی نداین اوانه همو دمو مروف تماشا ده که همو به هفه گیره داینه یعنی یک آرمانجا وحیه اوجه برخوادان یا گل وارگیه امجه تسلیم گرتن و والا درخستنه جبونه ویجی تخوازن یعنی به روژا دست به که حتی نواتنا وارگیه امجه دهان جهین کمه امله پنابر بوین و یعنی جه هری دایج وکه وارگیه وارگا مخموری عملی نشته مال یعنی الوداری جه بوین یعنی حتی نهاجی دملی مروفی ده دملی بیشن قانونی ده حتی نها تشتک جبو وارگی نه که مشاندن اگر زختکی وان یعنی بیشن زختکی وان دزگاه و دولت ها هبوا نها افریگیریا لسر وارگی اف آنبارگو کو ام بیشن لسر وارگی حتی یعنی راکرن جبون آیجی اگر ام بیشن دست وانا دوی شرکات که واده نبوا ام جد دملیم خزانه دمل آری کاری داینا گلی وارگی یعنی وقتی هر پنابره که همو درات چوی وقتی پنابره گلی وارگی جات با تماشا کردیم بله ام پنابرین سیاسی نمونه وقتی پنابرین ام بیشن ام جبو یعنی چه جبو حق و حقوق خوین وقتی ام بیشن جه ما هات رزگار کردن امی بچن جه خودی سام جواری خود ام وقتی وانانیند ام پنابرین سیاسی نه ام پنابر خودی مافین جبر من ناسنامه اگدوید ناسنامه ما کردواری یکو من ناز بکت جبر شریکت نهاتت مشاندن جبو که ام مجوا که ناو کرد ام لدنیای بمینن لجهان بمینن مجه ناسنامه اگدوید که من ناز بکن وکه کرد که بزانه بن کرد هنه
جبونایی جی یعنی ما گفت بچه پنابری دی بلکی لوی ملی ده حتی نهال ما تماشا نکریه جی یعنی بگله ببرخادانی و گله وارگه بیجن به کدا گله وارگه که نهاتت مشانده جی یعنی والا درخستن آوان پولیتیکا این که هم جی یریشین لسر گله وارگه هم بیجتین مشاندن یعنی و چند ساله به دهان جاران هر سال هم جی جالین دولت ترکیه و چه در دخوازتن چه درا بویتن لیدید یعنی به فروکین خوی به مروف لیدید یعنی اوانه جی برتک نه نشاندن آوان دولت هم بیجن و دزگاه مروفت کاری بیجن شرکت یا وال هم بری هم بیجی گلی گوارگی شرکت یا شرکا و یعنی دولت ترکیه یا هم بیجن قدر پیال هم بری گلی وارگی نزیکاتی وانا همان تشتنجی اگر نه همان تشتنجی یعنی و دنگ خو در خستبان ام بیجیم به شرم مذاکره نکه یعنی به دخویانی که ام بیجیم بکاربان گل پناور گل وارگه بیا الوها ما گوت یعنی ام دبن سروریا خاکا ام بیجین عراقی دنجی لرخمی ویجه ام بیجین دی سال هم بری ام بیجین ایریشین کل سر گل وارگه یعنی هر سال مرود کار بیجه هر چند سرجمیریان گل وارگه دیکت لرخمی وناجی حیات این وین دنوا وارگه ده امجد دو جارین کو ایریش به کاتی دجی یعنی حیات این و دنوا وارگه ده جهاتنا وان جه بویره یعنی تماشا کردن و تنه نو چاره سریج بو گله وارگه یعنی اگر وقتی گله وارگه عمل بر دبن سروریا ام بیجن عراقی ده دبن یعنی سر ام بیجن آخا عراقی ده جیان جدیکنه اما که یعنی شمیوانی درکتی نمرو کاری وی بیجتن بلکه سال 2 سال 3 سال مرد کاری بیجتن حالا میوان این هاتین و دره امی بچین اما 3 سال ام ده خاکا عراقی ده یعنی جان دیکن جیبونای جی مجی میوانتی درباس کریه ایدی ام اصلا بکار بیجه ام جو خواهی یعنی ما شهید لسر و آخه داینه برم بیجن 2014 هاتنا دعیشه و ور ما بریندار لسر و آخه داینه ام جو خواهی و آخه نه مادم ام خواهی و آخه نه ام جی ما شهید ما بریندار دان یعنی ما کدک لیوه داره دا آوا کرن جه که کو مرو بکاره بیجت ولا جه جیان لیوه داره ما جیان تیده نبو ما جیان دا آوا کرن وی داره جه نبونه جه تو نبونه ما هبون دا آوا کرن و گلی وارگه جه بونه جه هر چندی ما گوت ایریشین کته پیکانین لرخم ام بیجن حیاتین و دناوا وارگه ده هبون جه یکم دست ام بیجه هاتنا وال سر بویره تماشا کرن آوانا اما جویر و پیوه تشتک یعنی دوی ملی ده جی یعنی بدنگ بنا و مروف دقیق جه گمانه جه کو ام بیجن اگر دست وانا جه دوان ایری شده نبود اگر ابر پرسیاری وین ایله هم بری پنابرا نبود یعنی هر سال تین سرجمیریه دیکن و تشتکی جبو گلی وارگه جه دوی ملی ده ناک هم دو ملا ام بیجن ناسنامه این می گلی وارگه ده جی یعنی روزانه ام ده نوا پفچونا دارین یعنی چوا به 2 سال 3 سالنج سر ناسنامه مره در باز بوینه اما ام بیجن عراق دیوی ملی ده برپسیاری خویش بو ام بیجن گلی وارگه جبو ناسنامه کو ام بیجن دو بخوا داین ما یعنی نو ناکنه جبو نجد بندین ام بیجن عسکریه کو گلی وارگه داره در باز دبن زور زحمتیاره بروجانه بلکه اصلا دوام لده گرتنج چه دبتن اما لهمبری گلی وارگه جی اب نزیکاتین خواهی ام بدکارن بیجن حتی رو جامعی رو جی یعنی دوام دیکن بلام دخوازم وی پرسیجی جواب بگین تکوشین و برخوادانی جنان یا لبرانبری فرستا مرسالار و لهمبری ایریشان ده چه هستی ده بهون دکارن جبو مهنکی برخوادانی کو جنان دوی مشاندن برنخینی دوی ساله ده بله وکی اوسا ام بیجن ربرا پوجو کتی 100 سالا 21 سالا جنه بوی ام بیجن وکی جنه وارگه جی به چالکی این کوهاتین مشاندن ام بیجن به برخوادن یا گل یعنی جن یا وارگه جی راستی ده ام بیجن پیروزباهی ده به ام بیجن روزین من تایبت دبت ام بیجن هر وها به سمینه را ام بیجن برخوادن یا جنا کردیا کو ده جنهان ده دای دست به یعنی کرن
وکی گلی کرد وکی جنا کرد یا وارگا شیط رستم جدی همجه یعنی پارچه کی جوی برخوادانی نه جبر ما گوت یعنی لهمبری وان ایریشان ام بجه لهمبری ایریشن ام بجه مرسالار سر گلی وارگه ام بجه لسر جنا کرد وکی لهمبری وانا ایریشانه برتک نشاندان هر وها ام بجن هستین خوا به یک دانا گوتن دوی ملی ده yani مرفت کار بیجتن بله دم مرف اوسا تماشا دکیج راستی ریشه کی yani نه نرمال سر ام بیجن جنا کرد هیا طیبتی ام بیجن جنین ام بیجن ترکیه جان دکن روزانه به ام بیجن گرتن به بنچاف کردن ام بیجن بلیدانه به تجاوز ضرر رو برود مینن لهمبری و ناجم بیجن برتک نشاندان لهمبری و نخوادی لدرکتنا لجنان yani وکی گلی وارگی جی ارکو برپسیاری خواه yani جی آنین ارکی میا جبر ما گود ده هر yani کدر دنیای ده بود جنه کی کو لدیجی ام بیجن ایریشه به لدیجی ام جی گف دولت yani مرسالار بیتن وکی جنه وارگی ام وایریشانه لسر خواد مینن جبونا ویجی به ام بیجن راستنا هشت آداری مرفت کار بیجن چالکین کوه که دنیا مجلس هایش داده جو بگیشتی جنین وارگه رنگ و دنگ خود درخستن به ام بیجن 25 مجداری و مرفت کاری بیجن دیسا و سا ام بیجن به ستارداینا هاتنا ام بیجن 25 روزا تکوشینا بلند کرنا و اینا یا لهمبری شیدتا لسر جنه مشاندن جبوناوی گله وارگه جم جوک بطایبتی جوک جنین وارگه جنین جوان دوی ملیده هلوستین خواه اینان دن سر زمان yani دوی ملیده بجن دوی ساله ده کم خواباتین کو جبو بجن جنوری برتی کم خواباتین کو جبو بجن یا جارا یکم بو کم خوابات جنولوژی یا جنین وارگه هاتی چکرن و که وصا جن تشتکی نو تشتکی کو سمرو بیجتن ددمی پیش درجی مرد کار کم خواباتن بی آوای یعنی بتم مشاندن هنزه داده لهوربونین مروف دهمبری برپسیاری لهمبری پیوجوی لهمبری ام بیجن مدرسی و ام بیجن شریکوتی مشاندن هر و ام بیجن با آزادی و فیزیکی ربراب و مسوگر کردن ام بیجن هنزی ده تر هولتیاجن و ام بیجن ربرتی ده دوام ملاده yani seminerin hatin çekilen komxabatın bütçüki kuhatili darxasın jî ve jinin vargeh rastiysa düğümli deji yani em jî bi tevlîbûne ki xor tevlîbûne xwe ji bona wana dan çekirî hem em bijin xabatın dibin ya em bijin akademiya me şêjiyan ve hatin meşandin her wiha jinên ciwan em jî bi seminerin hatin kudayîn em bijin دخویانی کوچی بو جالین ایرانی و انها بیشن جزای دار و کرنی کلوان هاتین برنده دیوی ملیده بیشن به دخویانی و بدنگ رنگ خوی و که جنین وارگه لدار خستن yani دیوی چارچوبه ده بیشن ساله کی تجیمه yani بیوی آوی درباز کرد جبر نچوینه yani وکی جدر و ام گل وارگه نکاره بچنم بیشن ده هری میکنم بخوازن دیده خبات بدن مشاندن دم بیشن جبر آنبار که لسر وارگه هاتی مشاندن yani دنا با وارگه ده تشتی کو هم بیشن جدست ماتی خباتی کو هم بکاره بم بکن کو بکارن راه گشتیره yani به پارک بکن آنجا بهم بیشن yani bir ağ geçtire var ki medyayı mırıft karı birine bigirdi az dimili de jiber çune mejder ve emne karın ama dınava vargı de bir der gurangi kha bejen be çöpemeniyor hayır ant karın dengi kha bigine jene jider var yani rastlıca olsa salaki kumru bejet ma gut be seminerin kuhatin dayında hem duvarı perverde hatin dayında راستی ساله که اسامرفت کاری بیچه داگتی باوی که میشن ملی پرورده آده لهمبری وکی جن خوار خستن کرن لهمبری ذهنیت هیا کو بیشن باوک سالار لهمبری ذهنیت پاجوری کو yani gefin ve ku jine jubuxa بیشن وکی تهلیکه دبینن
لهمبری وینا خواه خستن کرن خواه پرورده کرن لهمبری وان هریشان روستاندن یعنی بیج ساله که ما کم مروفت کاری بیج سالا پرورده را در باز بو ام بیجن به جنین گشتی جنین وارگی هم دنابین خباتا ده هیند کو تبلی خباتا نابنده خواه گهاندنوا و لهمبری ام بیجن وان ایریشین کو دن مشاندن ده جی لهمبری و خواه بر بسیاری دیدن و ام بیجن لهمبری وانا ساکناندن yani demeli perverdi ku hatin danin deji encama ki baş yani kuri ku hati ditin meraft kari bigre yani bigre des lamberi ve naji magut her çendi am xwa perverde dikin her çendi am bikari ben em bejin xabati ku am didin meşandin jî lamberi ve naji em bejin gefen dijmin jî em jî erişen dijmin jî zêde de belle ser em bejî jin her çendi weke jinê wargê ام بگیرنده جه اما یعنی گشتی لسر جنین گلی کرد ام بیجن روزانه هم دبینن یک کل همبری و ذهنیت دردی که ول همبری و اینا بر تک نشان دادن جی لدرجی ام بیجن ایریشیم کودن جی راستی گفاتن راستی ام بیجن زمان دریجی ملک ام بیجن زمان دریجی لسر ام بیجن جنت مشاندن لهمبری ام بیجن لسر جواکت مشاندن لهمبری واناج تشتا کوام لسر yani bisekinici xwari xistin kirine eger lehemberi wanaje tu xwari xistin nekî lehemberi êrişî ku tên meşandin hêzekî te xwari xistinî nebe ku tu bikaribe yani xwe lehemberî wana biparêzin jî em bêje parastina yani cewherî dikebitin yani meriyetê lehemberî wê jî eger fikrê tê ku di wî milî de nebe di milî parastinê de tu nake xwe biparêzî wê lehemberî wan êrişîn ku tên meşandin jî تینی کاری به برسف تینی کاری خواب دوی ملیده به پارێزینجی yani êrişên ku niha li ser gel didin meşandin nihê em bêjin êrişên dewlet Türkiye ku bi destê em bêjin mît û ajanê xwe didin meşandin bi taybetî jî dixwazin em jî jinên Kurd keçên Kurd bixin bawayekî em bêjin di milên medyayî de xistina jin li hemberî wêne jî eger zanebûnekê te nebir ketina nav bawa xefka wê çê bibe eger tu em bêjî di wî milê de perwerdekirî be di milî milî de em bêjin parastinekê te hebit jî tê nekarî bê em bêjin bi destê yani van kesê ku dixwazin em bêjin hebûna te bêxin em bêjin navê te yani rej bikîn de tê nekarî li hemberî wana jî bî bersivî ji bûna jî yekane weke jin jî ji bo me di milê xwarê xistin kirin di milê xwe parastinê de di wî milê de xwe perwerde kirin divê em ji bo xwe girîng bibînin û em li gorî wê xwe perwerde bikînin. بله اول خب دنبال به داویه برنامه خواب هاتن ده داویه ده آخفتنه کنجه بودنکیه ده هم دکارم بگیرن yani di sala 2025 de ji bo yani yekane rêya çareseriyê em bêjin fîzîkî azadkirina rêberapoye eger em bikaribin fîzîkî azadiya rêberapo bi dest bixin û em bêjin nekokiyên heye aloziyên heye em jî êrişên heye li ser gelê Kurd li ser jinê Kurd têt meşandin wê bi dawî bibin ji bûna wê jî her yani her sal bangawazî wan bêjin hêviyê me weke jin jî di wî milî de heye ji bûna wê jî heta astekê em bêjin berxwedaniya ku tê meşandin di wî milî de her sal belkî em negahîn yani tam bikaribe bigahîn armanca xwe ama gelek milan de jî em dikarin bêjin me destkeftî em bêjin armancê ku em dixwazin em hinî hidûyetî ber bi wê ve diçin ji bûna wê jî weke yani jinekî ya wergaşî Rûstem Cûdî li gel wê hêviyê ku em bikaribin em bêjin azadiya fîzîkiya rêberapo em bêjin em bi dest bixin ji bûna wê jî em hin zêdetir tekoşîn û berxwedaniya xwe bi pêş bixin û em bêjin em ê bikaribin bigirîn armanca xwe zaten tiştên ku em hêvî dikîn jî yani hêviyê me hemûya azadkirina rêberapo ye heta û azad nebe wekî jina Kurd e wê em azad nebin ji bûna wê jî tekoşîn kirin berxwedan kirin em bêjin xwarê xistin kirin wê bibe armanca me ji bûna wê sala nû re jî em serkeftinê ji bo hemû hevala dixwazin. بلم سپاسی ها دیگه بکن برجداری برنامه ما بون اون نرین نخواه به مرا پار بکنن gelek sağ ol spas. بله گهدارین من هیجا آمده به برنامه خود تکوشین و برخوادانی گل وارگاه مخمور هر وال همبری همو ایریشان
سکنا رابر کرین چالاکی و خباتین کو دناما سالکی ده پیک آنین به میوان خواره نرخان. میوان برنامه ما ایروژه اندام رهبری مدرسه اشتار خربت چرنقی بود. به وی آوایم گشتن داوی برنامه روجا و مخمور ببینن دناوا خیر و خوشی ده دنباش. روژه و مخموری